Soi fo nui alu tātou atanu. Tala whātu ma le anganga whaalolo i le nei vaenga o tātou porokalame. Ia male nei fui vaenga o le fiafi. Le ua po i sā i mātou i nei sila ua te alvalu i le fiafi le nei o le aso lua. Ai o te leilo ai po le ale teimi le na vaenga o le rorangi e masani o ne e tuli mata i mai ai. Ia le tātou porokalame so se teimi lava e watu ai a tātou porokalame. Ai o te whaatalo whātu, ma le nganga whaaloalo i le tātou atinu. O loo talo sia sa manu ia o tō whaiva i le malamana li la. Ai pea fo na ufai atu i taimi e masani ona avato ia tātou whaasirelunga. Ona e le masani ia i le unanga o na whai porokalame. Au whangasuru le vai aso. E na ole astona i lava. Ai yaini ta upu tate manatu e ao no ufailo atu tātou atinu. E pe ole mafuanga na e alai o na whaima avatua tātou porokalame e yaso i o le vai yaso e uine o le se mea. E masanyai. E wate lofo e. Wa vele whai so o le porokalame lea asonga fua. A leo nga uo soa kura solua. A le ai uo soa kura soluru. Pola skopola sfare. Ma mea wa a kwaya kulola nga so kusa ka ko amio. Ya wa maka long sai mele so le fe ele mele la fiel urpole. Ele se urpo la fi te o le foi alu kuye su sanga kupe se a. Para anyway. Alo fatu le tato teno. Ma lo se fo. O le na ula tu ne no tang ni fa mo tu la tu singa. Let's talk. Tato talanoa. Tato talanoa. Langa na tau mai lava na pau mai le tato te mi muni na talanoa. La son fua. Ina wale mawhauna whato to le palamene a sa mono sumar fitu la son fua. Ai muri ai loa i le fiafia le nao la son fua. Whatau to loa le palamene. Le te whasao lau tala. Whatau tō loa se vaenga o le palemene. Le sa tau silisili o mai ata. Sa mai moa le tātou atunu. Le whasa tau whaile tātou au nanga e watu ni ata o le sauninga na sa whatau tō ai se vaenga. O le palemene lona fulman fitu. O le malotu tō tasi o Samoa. So na pau mai lai na. O te le ito e talanoa tu lava i ate oele. Talu mai le whatau tonga na na. O le mafuanga na leo no le mana e faisa u porokalame i le po lava le na. Ina wa mai ai le whatu tongo se vaenga leo le palemene. I reckon it's not important. Me coming back and do another chat with you after watching that, there was no need for me to do so. Sa u tal no foi lau whaingalwenga na tala no mai fo il matou au whaingalwenga e te tawana to e whaisa o porokalame i le mai ai o le whatu tonga o lau tari e le o au e tāua. E tāua ia te au le whatu tonga lea o le palemene umatato. So i leila se au ngai to e sau e fua o to e whai atu sa utala i tua le whatu tonga lea. When at the end of the day, that's wearing in sermon that was the much more important thing for you to watch than me. That's why nalaina lim whailono to sa te whaisa porokalame le whiawhina. Eu ira sa il tape nga sa whai au te manatu le ai moe le toa. Moe le toa. That will give us both times to try and soak in everything. Na tupu le son fua. Kai au o aku whakaukonga ka pongi wharifongo. Ai o ange le whiawhi. Wa whai whakaukonga a o whafomai. O le wharifongo i kongo le whari ie. Parola o whasoa mo oe le whiawhini, o te mana o ina i te tala lo whinangalo. E iai tala, e iai la o whasoa o le awatu le whiawhini nei, that I know
Le a whaalu whasaselo ma wau whau. But e leo le anganga le nā. E iai fo e mea o le anga e la o whaasoa i le whiawhine nei talanoa ti ato e. I lau lea tila tila. O le a te iwa te e ailo whine ngalo. I don't want you to feel like that. This is just simply me. And what I saw on that day, we all saw what happened. And everybody's got a different interpretation of what they saw, including me. I'm sure. But that's fine. That's fine. I think ole au ator tato faso ele afine. Atato faso mo talno atu ya ma talno fa ma mai lau tustu singa matulunga fa pena. If it comes to a point where you disagree with what I'm sharing, can we do something? Can we be realistic about this? Can we both agree to disagree on something? Can we do that? Is that okay? Is that okay? Because the fact o le mea mautinoa e lema fai ona o whaatinoa tula o unanga for the purpose o le whaamaliaino oe. No. E iei le teimi, e te tau wai o na tau tala tu lava tuia, speak my mind according to what I saw. Now that's not a bad thing. That is tui being real. Awala teu ma fale sa utala langa e ongo iloa kwa ili mo le pelo mara kuruku. No, this is me simply being real. According to what I saw. Now, like I said, we may be different in interpreting what we saw on the day, but that's okay. That's democracy. That's how you saw it, and this is how I saw it. That's fine. That's fun. Then, if we are to come across that cross line, yeah, let's both agree to disagree. Are you with me? Are you feeling me? Come on. O lau fo itala malau fa so mai. There's no right and no wrong. It is just me telling you how I feel on what I saw, and you talking to me on the keyboard telling me how you saw everything. You may see everything completely different from the way I saw on that day, and so as Harry, Tom, Dick, that are watching this telecast. So don't be offended. Just keep an open mind. You know, hang on, Mel. Now, ole asongofua ua ala faile atunu ma ua auia e kale lima le vavea o kaimia angisila bo wala for some reason I got up just after 5 o'clock that Monday morning, New Zealand time. Well, lele ka mo boka mafo fopo la me la tupule. Ile Monday le. But we cut a long story short. Well, I'm phone afraid for to tonga. Sa over ai sa yai sui fai pule filifilia al fast. Sa over ai sa yai malolato te tai le fionga de sa fapito le fionga fiame Naomi sa e silsila ma utilo tiro to foi na fio mai le fionga ile tamainga tupua tuia tupua tamasese efi malana masiofo sa over ai na su mai le sunga toa e que digo le sa il saulu mai ya le sunga ile toa sa over ai foi sa yai le pelestene por telefono o le calesia e fakasa sa over ai sa yai malo faalo alongia o ainga o wo mai masani sa vala ulia ele vai nga faile ale fast ina yo atu e mate tu mamori mau le sauninga o le fatautoina o le pale menelona fulmerfitu o le malo tu to tacha Samoa
yo le menkup kapungi ni be ka ngari vale ai le foi sa auto muri mawina na sava vali mail na fionga il fa msili o le malotu totasia samo le fionga ya siatiu simativa Perez ma le vasenga fa msinonga sinia ma le official fa msinonga march right behind him from the courthouse to Parliament. A fio ai menong na fio ngala ku dua fai ko wale let's fai ko wa tapuni le mota fono ale tenu po le Parliament na samo ya to di lola na fionga sa wala na fionga ele ko ku te sa fu ku il fast fai se kala o le fa le me se me nga lua kwa na fionga tango le fai to lu ele malu ele makala sa va di mala na fionga sa va di fai tu la dua mal vasenga famsi to sa mala na fionga sa va di all pot il fa le famsi no muli atuai mala vasenga o famsi longa male batanga venga o famsi longa no ma se termino vai tu la na fionga ba fai se tala i ile tunu ule sa i ai sa lo tu ole tunu fa li la tu fa wala ni wa fio mala na fionga fo ilo na ai ele leva ai tonu mai loa male ftalenga ya tia kwam to ala delay o ia o le failo tusi le fono ma se va en olo no fisa o mai o fai o tu mai lesi tu ya wa fe o futai foi male mamalu le tunu sa yai ia fatasi ai ma ila to mai no ta ua te tai le va fo el fas mal vesengo foi pule ai o mai masani le fionga tu ya tua malan shofor sunga i toa ia fa pena foi male pelestene te fodo le fakasa le sa faile le fatali inga le sa mai le fa maulonga al ftalenga ya titi le sa fa pito no wolem fon fatino e sa ningo le ta e ui mai wa so tie fa fengo filta so tie ta ul fas en fen fatino ngaluengo no lewa fa lava le moa il fa salunga le na fai ele le sa vemo fongo fetalai il pai inga mo vai fa se si la il fa le nga ina fa to ina sta ola na ola to e foi tua il fai unga muri la val fa masinonga ma walunga le na fai sa au mai yai le polo inga the court ora mau mai lau le upule ole ora ole pia fa sa mo sa ole upule ole ora mol fa pong le o sa oa le fa tonunga mal polo inga mal fam silonga tui seve pai la fai kamaka uma ole fa tonunga na fam silonga so tui pai seve la fai a o mai la sole ia ko de uma ile kuling fa fam silonga that's the ora ole mea le nga e ka u ole fati nonga ole fato nunga ma le polo inga fam songa so ole fato nunga la lena mai el fam songa polo inga lena mai fam songa neno fato il proclame la stonai o sui nei le nga na fam songa ole unga le sa ye mo a ole fai polo inga mu muri dia sa mai sa nga na fi fei le anga i ila na fionga ila malu le mano na ona fa mana tu lava ya le vai ngai di mesuma tasi le fa vai la fionga ila malu le malo mo foi valo filima mo mata fa yoi olo spela mai le fa vai e ai ona e val a winna le parlamento sa mo ini e taofia ai le mai el di mesuma le vaso we mo mala le fa koi na mai le fa ai unga le fa msinonga na fei mai singa ngana tu alalo ai oso lo ma le proclamation nel tu fa oso ele ora malo e taofia ele heise ele fonno se parmene samoa le ala la to amai lo malesi fa un alfam sununga wale sautu alalo au saulo le upulengo fa kwa ya ora au mai le fato nunga ale faa masinonga ilunga ole tu la fono
Nala fatu nunga. Oina ave fatu nunga. Mo na ave. Ile aore malo. Lua. Na ave ile felo tusio le fono au fetu la fono. Tale wingo fatu nunga ia. Malpolo inga le famsi nunga. These two people, no disrespect to the appointment of office of Samoa, needs to adhere to the order. Ola order. Make sure e usu le fono a Samoa i le asonga fua e faa tauto ai lana pale mene lona sfuru marfitu. O ila ue e tolua le saave i e le ora rea. Ia uno fa sauni fu mvainga fau fai e tauna e hia tu la fono ne. O makulo le pelea. Ai osolo mal fasalonga muli. Le ana fa lava ai il fasalonga ala sunga la pepe to le foa fa fis. Sa ve ma fon vetala yo la morta. Mai ata ua ile tulanga. Ina ia tu sai ma al fa opatari la mai powers and privileges of the legislative. Powers and privileges of the legislative. Le lang ka ofiro. O le tau finga muli la lena. Lena loka ilo mal falfono. Now here's the scenario. Koe saulo le mal punga mal fa mal fa msingo. Ye fa ka ngu me lea. Le na fa ila sale vese ngele be le me kule pa le ngu fanga sama ngema fa msingo fa ila sa. Anyway, that's not the issue. The issue. What I find vali unga fa msingo ila sala ba. Yeah. Ia fa tau nu le polo inga na vatu mua. Fa lea ngai na uma fa salonga nga fa ye pai mala fai. Fa tau nu le polo inga na vatu ele fam sinonga mawalunga a Samoa, period. I fa lava fasalunga alesa vemfu talai. I'll come back to this in a minute. Let's go back a little bit. O ai no atu de tau le sunga fue fa tau nu le polo inga le fam sinonga. Fia mena mtafa. Male vaenga fa fai umala vale fast. Mala na fionga i le fama sino city. Male vasenga o fama sinonga. Oila lele o atu. Ile fale fono. E fatino le fatoutonga. E pei ona poloa i ai. Le fama sino city. Ahora malo. Fue lo tuyo el fono. Mala na fenga bela. Wow. Wale raku. Wale amna ia el polo inga fam silonga. Wale tala mai ao. Ole pine fa maule na o lo le alo ia. Ole polo inga na mai el fam silonga. Wow. Ofisa yo le malo. These government officials, all their line of work are guided by the law. Ufatonu ele fa vai mal tulafono. Fatino le mele na fatu el fam silongo malu. Okay, the head of state didn't turn up. The council of deputies didn't turn up. The clerk of the house and the staff did turn up. They did. But the SLM turn up fight. Let's go a little bit more. Il fa la longa le na fai le sunga le pepe. Le sa avema fon fetale il pai ngotona. Fa sa longa le fai
el fong fatala il painga to o tona fa ngai nai ini tu sai matula fono bla 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 la kula fong powers and privileges of Parliament. The powers, he quoted, the powers and the privileges of Parliament. Wana whaiele lang whaiunga. Whaunga ina na manalenga na malo, nen whaeleunga ina tuan. Koe ka loka man whalfongu. Eles whakaukonga whaia. O le unga le whaamsinonga maurunga nena whai. Sa fua I lunga ole wha vai. Olea, e ta tau o na whaile whaatautonga. O siusu whono le palamene. A ole umar whaasfuru limaso. Ole whaatonunga na ale wha vai. Now, ole peni mumu lea. Ole wha vai lea. A supreme law of Samoa. Ora lanu me matalea. O te whatu saina. I le whaasara raunga lea na whai e le ao le malo. Kala, mai malaysia pengi le langa whao, pengi le o wal whakau mengi whaile. Whaile example lea, kale kau paya. A o le peni lanu moli lea. O te whatu saina. I le whaasara raunga lea sa whai. E le sa avea ma fungu vetalai. Ma whaale au ngai nai, ma whamai loka whatwhongo, e les whakau konga whaia. Ok. Peni la ia e lua. O le ranu mea mata o le fungu vetalai. O le ranu mori lea. O le whaasara raunga. A le sa avea ma fungu vetalai. O le tūlanga o le peni lea. Le supreme law a Samoa. E le lenga kusa wapea. O le peni lea. O ie te tauana iai. E kau mō. O ie kaunga iai. Lala le wingo le akari kui wa kai pa yellow maka ngā pengi. Anyway. O le peni lea. So o se tu la fono. So o se tu la fono wha ngāo yoi. So o se mea lava e ka penga e so o se kula fopara lava. So o se mea e ka penga e tau o le tula fono. E ka kau o ngā ainga ma awane I fete e nai ma le pengi lea. Ai sea, leanga o le pengi lea o le tula fono whaavai, o le tula fono pito I mawalunga lea a Samoa. Ma kua foi kouru pou yang makalongan pari. Pou mua o le palmene, pou lona lua, o le pulenga, pou lona tolu, o le whaamsinonga. E o le whaamsingu siri, kura roi. O le iunga la le whaamsinu siri lena whai. Sa fua. Ilu kwa isi. Ili mere si pela mai, ala mere si pela mai. Usu le fono a Samoa. Whatau tōla na pāne mene na unas fulmar fitu. A o lei umar whāsuru limaso. O e talo ina le fono lea. Talo e lea o le malo. A konga ngawa kau mangingo mai lea kale whai. O le whasa lawa la lea na whai e sunga leo pepe. Le sawe mwhangwatalai. E whete na ima le whawai. So la la tu la fono. O la me fai pe a sau se kula fongo ma se fa salonga po ai lava pe fa salonga. Ka au fire pai ma la fa la ma le pule le. La me fai pe a fai ele fe tau I ma fa vai. Ona fai mai loa leo le fa vai. Le pengi le. Fai pe lua o le fa vai. O le au fai tau atu ele ngana fa peltania. The independent state of Samoa and its supreme law. Article 2. The supreme law. Number 1. This constitution shall be the supreme law of Samoa. This one here. Meaning it's on top of
any other law and any other person. O the Constitution for le, e kumo e kukusa uma ya kako I mele, maya ila o malo se ya kaul foi ba. Marka me kiao. Fa mai lo le pui law fa vai. Supreme law. Any existing law and any law passed after the date of coming into force of this Constitution, which is inconsistent with this Constitution, shall, to the extent of the inconsistency, be void. Awaku kama ye lua, awaku ay mga ekuleng esel melia, ay fayal la ufingal, fa mailo leo fast prepare. Olwe ko olwa, no foi lalo. Sit down. Sit down. Nei, or kala ya ko iga yengo fa fa vaile. Ai malo me muso kula fongo bra bra bra. Ai le kusai mal fa vaile. Fa mai ko iga yengo fa va. Sit down. Sit down. Ola nga fa winga ngol mele. Article 2. So what happened? Neng officiering ya pari il por kana menasong fu. E koi fa si ora. What do you think? E koi fa si ora ko. E kala pat na. Ele se ko fa ora ko la kako. Kasia. Ai aleus ka ia la ora there. Maybe not today. Maybe not tomorrow. But rest assured, the Supreme Court will come back to this order and revisit again. O ngai lolo le, ai la lea nga solia le polo inga. Al famsilonga. Malitala alesi awo famsina na matara noa. Tui, pou na e tonu. Tofu ama le pule. O le pule o le executive, o le pale mio malang kableta. Yes. O le pale mele, o lana pule, o le funftalai. Yes. O le tudisio samo, o lana pule. O le fama sinonga, o le fama sinusiti. Ko fuala me yo kodu. Ma le pule. A o ia pule e tonu. Le ia ilunga I ma le fama malunga, a le au o le malo. A o lunga kula. But wait. O pule umala ye ko. Ma le fa malunga le ana malo. E nga wa I uma. I kamera. Okay, move along. Ole te milena fia mai ai le felo tu sul fono. Fai le feo tana inga ma full name la fionga sa fapito ma le tunu sa lava tu de tale ma mai lan fa manga malan tu ala lo le fen fa tu nu fa tu tonga on o fa salonga ia sa tu la pero no fa tu de tu la sola e se ala kilo se velo kilo so it's just that or pokala men pongi. It's me talking, but you feel free to say whatever you want. This is how I read le mena wa ai tu la imetiatia. Ile fatalia inga nei mo fisi mai fie me talia ia tia. This is how I saw it. This is my interpretation o le men kupula soda. Okay, doa. O le fionga ia tia. Na tu la I le asolea
Not because o le whaasala launga na saini ai le sunga le o pepe to le fua whawhisi. I doubt it very much. I doubt it. Because I don't think, because I think, I lo lea ki kia. I lo le lava le fionga ya tia. Whamale pe palmene, tape. He's the boss now. He calls the shot now. But pa wale mea, e ta fiai le whaia tia o se whaiunga. Ona o lunga tua tia, o lo o iai le mensta o le matanga luenga. Na te wha wina to whinga ia. But let me tell you what I think. O le fio meo tia i le asolea. Ona o lona whata waina o le pula le minsta. Pula le minsta. Yeah, I said it. Pa wana on mele te rina. Na le mawhai e loa. O ilan ming skal palming. Caretaker Prime Minister. Caretaker Prime Minister. Okay. Walu lo tia. Umalo. Failo man fasal longa safa. Pito nasa to silo mayai. Walem fon fatanuina, fatatoina al palmene. Sa ape. Se fono le pulenga o le vanga fai malatolo ia polale si fainga leo le asone. Cut a long story short, fast forward. Eta ele lua. Ato e manulo le tala. O le a fai le fatutonga il fai le fiafi. Now, this is where no fatuela matanga. Some of the things that I'm going to say tonight, and then e ngo fa pela kala. Well, sa ka kala kui pe o ka mangwa ya. No. Don't be like that. Don't be naughty. Be nice. We're only just talking. Sao do fa to na fefi. A wai umana tunu. Ma fia ma foi la fia ngati atua. Sao le te ta irvan fa fa el fas, ma mai mo fai pule ma tulu ngapa pena. O le la sa fa tari. Oh, okay. Ele ro le na pe te wa a fiumena na fionga i le hama malu le malo. Plus, a fiumai mana na fionga i le wha msuna siri. Or, plus, pero me ke o koe suit mau fau kia koe fiumai kia mamai langa whainga oranga. This is just me thinking. Inga o koe mangu mene mea, o le a whain whaka konga le wha, boi ka whewhe. Ia le la koe suit mea. Pea sea ka mo i le la sang. So those are the officials. Immediately I thought, okay, let us participate officials here. And why I said officials here? Leanga o ofisa ia o le malo Samoa e iai a lato matafa ioi e whaatino i le whaatautoina o le parlemene. These officials of the government of Samoa needs to participate because they play a role in the swearing ceremony. Number one, clerk of the house, o vai ia marima. O le palmene Samoa magtino wa ye uma pepa e tau ana yai, wa ye uma le malelenga, wa ye uma tuspa ia man buon fatatoa. That's his job, lang a role na. O le whamsina siri. E fio mai le whamsina siri na te whatautoina, ma whatautai le whatautoina. O le whangwhitalai le mot. Whatauto e le ulu o le whamsinonga Samoa, po le whaao le whamsinonga Samoa. Le whaao le palmene o le malo tutotasio Samoa. Same level, which is really, really good. Looks really good. Yeah? Aula na fionga ila mamalo na malo. A fio mai na fionga, mola na malelenga. Me masani, a fio mai leli, fa tu lai fa lo le sengo le malo le malai je fa pe le masnyai. Ona anga umele tonu ma
mafafonga ai sa mo ila malenga talaro i el palmene. So top officials la el malo, they need to participate. Langa ila na ko role e fight. Everybody else comes to participate. By invitation, remember that? So what happened? What happened? Le fio mai al malo. Le fio mai na fiong al Famson City. Le fio mai le foi lo tuso le fono awa Samoa ma le mamalo lo office. Le fio mai le vanga fa ye puia ya sta o tangata. Ma o lato vala ulia. Na pawe tati e na oile, le mele. Na ole te tair vanga fa ye le fast. Ma ona tulanga mau tofi uma. Ma le vasenga o fai pure filfilia. Sa tusi lima yai le atunu. Il vanga fa ye le fast. Ma le totele o la tole sa ye. Sa o vai atuala. O te alfa. O fa tu atuaya apea. Probably o le fatali. The last time no fa longo ila fiongo ila mo malo malo. O lai fa la kai, so it's gonna take a long time. Ya fio mala na fiongo. He didn't turn up. E o foi la fiongo al Famson City. He didn't turn up. E o foi la il foi lo tu sel fono mala na fenga banga. They never came back. I know fa longo le fa san longa. Ale sunga la auli a tari. To titi lava tonu mai office autu e fito tonu iai ina nei saulinga iona amata lo lea. And I'm thinking, oh, maybe wakau vavavikelo kama whakari akunga wakikonga. Anyway, ai fio mai lo mele sa fapito. Tu la ilma malu le valu le sa ye pati. A fio na fionga se ilo no foa. Tatangi lo mal failo sales. O fa pe o le failo la le al sales. Se wo te fa lunga jote tino. Wow. Parliament. Ai failo le al sales. Ile malai ti fa. And you know what that means, huh? Umalol failo le al sales. Asa vale tulo tonu ma le fionga ya tolo papa Brenda Heather la tu ma le fionga ya matafeo George la tu na watu asa fa ilo no fopitu luma ma le lau luma fatino lo ma le saminga al fatau toina o si fai pulo le palmene a fatino le saminga le sa to lau uma ele fionga ya tau la papa. Fasa la launga a tofai noas o le asolea. Ai saini ai le ao le malo. O fasa la launga uma ta pena e lau i le aso leo le fatoutonga. Na lau uma lava. Ta uai ma le na saini ai. Ao ma malu le malo. O ngalu lo le proclame el fakoko. O mea la ye no tu tilo ye. Ma fatu ye o mahufonga fa penei. Wait a minute. O le fatu tonga le wafai. In the absence o le ama malu le malo. In the absence o na fionga i the Famson City. In the absence o le whailu tuse le whono, mana tua ofisa ia lana o whaiatu e te tawana ia I o nei ia lato mata whaioi e te tawana whatino. I'm sure e maua le mele lao i lau kala.
Okay, I'm going to say what you thought on exactly what you saw. Say mea mo I le melea. Is this real? Why I asked that? Because if whaatautonga uma o pale mene se fulu maleono na mawai tunei ale tātou malo tuto tasi. No to sila umama o tātou va ai. Ilona whaatingoina, ilona tūlanga masan. Except ole mele na tupu le songfua. Ele I whai e tono le whanafono, na whai whafo le whanafono le whale ie. Ai misi o fisa ia. Ia ulawa ia. Ele I ka ua ia kea u pofeanga whai ai. Ha ulawa le nā. O le mea tā ua ia te au. Aua o le pāle mene. Ele o se whale. O le pāle mene. O tangata. Parliament is not the building. Parliament is the people. Ele o le whale. O le ano whale. Le mea tau. Ala si mea ngoloi nga ku I ele stamp. I lo langona I leisi teimi o lo matamata. Walo ia le mea lea. Ele I whaia se whalepia. Ele I whaia se malai kua ngai mako. Ele I whaia I le apia park. Pe nga whai I se whalekelo le malo. Na whai I le malai o le whautunga tangi a Samoa. Le malai tia whau. O le malai na sisi ai lautanga vai I lou lua I tuatasi. Ma whatau to ai lau pale mene mua I le whalefongo le wale ai. Lea foi. Ua toe whatau to ai. Le pale mene lona sfufitu le tunu. Wai le akale ke wangalo yawe. Le whalefono le nai ruma. Le ua tale pelaro. Le sa whatau to I nā le pale mene mua le tunu. Malonon wai pale mia. Le ulango mau mai tia sa. Le fionga ia fie me. Mata afa. Whamuina. Mulinu u. Le lua. Whalefongo la saidu mai o lawa dea. Fast forward I luma leaka. Luas furulus utas. Boom. Whalefono fau leitua. Ua whatau toa ina. Le pāle mene lona sifurumare fitu. Le pāle mia lona fitu. O le uruai pāle mia ta maitai. O le alo e whasino. I le pāle mia mo sa mo le na whatau toa le maota le luma. O mga ava whae mo kulakanga ki ua ngalo ia. Amazing. Wow. Yeah, wow, man. Pale bingi mo mua, maka afa whakau koudu moi o. Pale mio no fitu, whakau koudu i. O la fina leo, pale mio la sa whatau koudu moi o. Wow. Ai mai mo panga I pen whalwhawa. Anyway. Vese le si mena. O lesi la le men tupu. O e kulola. Oh. Oh. O ka whalonga kwa. Whoa, is this real? Is this real? This is really happening. Well, whai whakaukonga, in the absence of these officials, e masani ona iai I whatautonga. Anyway, alulo man whatautonga la tau ia. Au wai tuloa. Wa whanga I oi le fionga ia tola Papa Brenda. Malona li I le fionga ma te wheo Jocelyn tu.
ngalwenga uma o le o picture uma fo okay o vanga la le o fato te ngalwenga uma ale fo le tu telefono asa mo fai fato tonga fai fasa longa ma me mo pena o no solo le o le fasili lo uma fo fa o fionga ia ya la fionga tol papa ma la fionga to fio. These are the most seniors and most respected lawyers of this profession in Samoa. Ele sedu. Ele to fa ilo fo yo la ngava. Bo ilo umma ele atu. Now here's my question of Sile lava. Tau papa. Mama ta feo. Lo que va que le que wa fai mai mele. A fai. Oisi ala wi alo ia ile tunu. A wolo mai fa anga yo ile mele. Ma fa tino le fa tonga le. Something tells me that these lawyers knows exactly what they're doing. They know exactly what they're doing. Yele te mila na watu le me pu close up to Brenda. Ma close up le fionga ma feo. The body language and the face expression of these two senior respected lawyers of the profession in Samoa. Man, kwa kama. Ma kwa kama. And then I got calm. And makwa relaxa. I can get affording nga. Matuanga wa ilangal wenga life atino. So my observation was like, well, these guys knows exactly what they're doing. O no le neila. Elenga kang seeing ya. And here's my thinking. Brenda Machots. Analai loai soli fa avai le melea. Ma soli tu la fono le melea. You think they'll proceed in doing this? That's what I'm saying. I don't think so. Se manu wa leva na fai se tala taulo papa po matafeo. Ele sa fa pito malafas. You can't. Stop. It is either unconstitutional or unlawful, or both. But they didn't. Ai, masatala taulo papa. Malafio ka matafeo. Na musumusu ya fieme. Yepe musumusu fus kakofo ya afeo kwa wakakola vei le sime. No. They knew exactly what they were doing. Olal melang fa. They know the law. That's what I think. They know the law. They know the inside and the outside of the law. Foi lo fai de mele. Awa angai lo e Brenda Machots e makangale mele la fai. E koe fa le ngai ngai mar kom finga sa fa piko mar va ngale fast. Of course they will say something. They'll just walk up to South Africa, Fieme, stop. You can't do it. This has not happened today. This is unlawful and unconstitutional. But nothing was said. So what does that tell me? These guys know what they're doing. Yeah. Moving on. Fai lo man whakakong. Whakakole. Le whangwetala. Yeah. So koe man whatotonga o sui whai pule uba. So koe man whakakonga o le palmia. So toi man tolo la wino ka pina te palmia whatoto uma whai complete uma le process ako.
manatua o mea omane wa tutupu I le toe aso. This Monday marks the 45th day. E ato kawa iai. Le fasuli baso. Faitau mai laso na matel whenga parata. E tā loa le se fulu lua. I le pōle songo fua malamaso lua. Kaput. Upa lo fasuli baso. So what does that mean to you? Well, it's palmenge. Well, I'm thinking, God, just think about it. But what happened? Now, what's this? Lea la ua whaatau tō nei la. Whonga whitalai in everybody. Whaatau tō tūn whai pure. Just before ele uma le whasu limaso. Now, here's my worry. Lue ngei le mea le ngei. Ai le sori wha avae. E le sori tu la whono fo I le mea le na whai le wha se wha tauto inga le mea le. The question is, ai la whai pule yung wha koko. E kofia. Lusurono. So what's going to happen? Well, over here, out the window. 24 por 25. Falei, lo sé, 24, if I for me, walk I 32. Here, 26, 25. Favela fai pule lo sulle mele fatto doida. Ale wa passi le fa sul libasso. You see where I'm getting at? What's going to happen? Toi fai ai tu elemento fa toi. Fai. E lue le mene o ati o te evan tabu longa ai sa no mai fa msinonga. Ele sori fa vai. Ele sori tu la fono le mele sa fai el fa se fa tau toina ya. It means it's lawful and is according to the Constitution. Now here's the question. Oi la fai pule fa koko. Oi pan miring fa koko. Feo ka pinga kaleng fa koko. Le liura le kur fa fe la fai pule li fa toina. Le woman fast li baso. Eli fa koko inga le silus fa le. So what's going to happen? Go back and do your by-election? I'm just saying. O la le masi anga o ilfong vetalai. Na te whaasal lau I nei, ma whaisa na whaasal silanga. Ya. Pau ia whai pule le la whai ilfong o la. Aka whai la whai pule I whakoko. La le me lau I. Ka penga le akor kakam kwa la koi kumalo koi whet palok. I don't know, I'm just saying. That was my observation. O le mena tupu le son fua. Now, le sa ua vatu I la matanga o le poka la mene. E ye le te mi o ila ufa mtalanga I me va pene yonu te e nei lo finengala. Don't be like that. This is just me just talking, you know. We're just talking anyway. Let's do something different. Let's not make enemies. Let's just talk, man. Yeah. De wa matona sa fa mrianga me tumo te yusi tu no Pasifika. Amaya na to fa mrianga I Filifili ai. O le fionga le safa pito po le tomai te pale me mo le Pasifika. Na fionga ia fe me. Ya, o le fo wa a matau na mga nule atu nuu I nei sila. Kele loia o ko ngai auskari, ale fo makang mga ngule ku ngai sila. Pe siya la vo ko yung ave sa fa mangyang at kumay kay para miya mako ngai sila.
Ile pale mia wa mai ona fatu to. Le fionga ya fime. I don't know. Ole solo muni solo skingo chesinda yenga ili go mal vesi pake kia mako nyusira mare kuira ko vikile avakwa mai avakwa vai. O te leiro. I don't know pala mo watu ayeno faisana tali but ele se me foi no uma ia fa malo se sira na me. What about you guys in wait a minute. E ia le tangata o le senate. I'm not quite sure po le senate I Australia po le senate I America. Le wo mai lan fa manuanga. Ile pale mia filia. Le malo Samoa. Le fionga fieme. Malo ia ile. Lona tulo mai ole. Pale mia tamai te mo mua. O malo uma. O le Pasifika. Malo. After. Ai, ola nga me kilo nga mala nga ole me wala amin la song fua. That's why ele ai se temi la song fua ma la so ato ne. Na to ki data ko fa so fua ko ki. Si o ta pena le se me ta te fa so ato ai. Ile ta to te no. And I'm sure after sharing with you tonight o na fuwa matono fo yo ma fo nga ya pe le fuwa fa so atu I to disagree yeah that's fine that's very good olo ikile ke kong ikike enga meyo ke fa ko that's fine that's okay I did expect that tonight ini sio to e fa pena masai mai ile se mele but like I said that is my observation yeah. You observe maybe in a different way, but that's okay. O neila le fiafi. Na fatwa o tawe loa le fase silanga na mai sisi a tau le itilai. Mai tono matamata le launga ale sunga tulepa. Ale launga ne le sunga tulepa sa fase lauina i le tau na le la. O matamata tu ne wo ata. Ua o ata, o le whaasele launga o lo o pue to tonu o le ofisa o le pale mia a Samoa. Lai pue mai eile, le launga le sunga tu lepa. Ua vaveno ata, ona, ua tau mai a teau, I le mele pue le interview ma le mea o le o whaasele lau mai e. Ua tau mai a teau and everybody else. I'm still the caretaker prime minister of Samoa. I laughed. And I'm like, this live, he's talking to us live, right in front of the table of the office of the prime minister of Samoa. And he's sending the message. I got the message. Oh, I'm sitting here. I am still the caretaker prime minister of Samoa. Yo na alwalo fasalonga mo magamagawangi. Ay taulo. Ile mea wasa yel sunga tulepa. Maona fisiring ya ila mioton wala fam silonga Samoa. Walu le sai. Atulepa. O ai ile mele wana ta wai. Wa fai mai ai, leng sa go mai kulepa. O le fa masino sili. E a inga. Ia fia me. O le fa masino le fionga ia le sa tele rapi. Vai. Ta ua ile la fonga I whapea. E se whae unga na matua tota mai e lawa le fionga ia le sa. Matua ia ia le ipalamia. Leo o mea le kaimiringei. O lai ko ka mai ia le fionga ia le sa. I'm trying to tell you word for word exactly what he used. Ilanga
nang lawang ngit kaya may official palmia. May official Samoa, official palmia. O Judge Tangaloa. Hamay ole wo mamaya firme. Judge Nelson, if you're yavui. Hamay ele ko umali kor kamare. Oh? Wow. Is this really you, Mr. Sailele? Is this really you talking? Mr. Malielengoi, is this really you? Mawef siling niya ilan yung tonu. Alfam sinong nga Samoa. Oi ko finga sir. I can't believe it. Le wai wa. Ina sauno mat sunga tul e pai meya. Le wai wai lava ina sauno mat sunga tul e pa. Wale fa ku kuinga. Le vasenga le fa msino. Along the lines of e ngau yoi de sunga tul e pa manafenga malo le tumau. E main fa msingo mai fafo. Fa msingo palangi. E mai e fa msingo Samoa. Wait a minute. Whoa. Ola e koe haru fo e mai whamsingo palangi. O e ana e saunoa. Ile koe mai palangi whai whamsingo Samoa. Palangi ango mai sosangi kusingo whalai. Kusingo whawai. Le kau mang palangi. Kau kuu yai Samoa e whai inga ia kau mang Samoa. And now you're gonna go back and bring the whamsingo palangi? And also, wala o mga pasikula fo ko e ko no le fa yakuai. O mana tuai la tunu pili eto. Le no atualis committee bla 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 ya ku mais ko inga mai ya la sa awat kula fo ko wa mama. Pili kongwa ye ko. Le wa makua I kama wai. Ele ko o mai ni palangi fa ka ko fam singonga. Lea wa fai lava e whaamasino Samoa. Le whaamasinonga a Samoa. Oilal palangi le lame. And that palangi is gonna come and tell us Samoans, listen, o mga whatko kulang fong e whaasai palangi ko aku. You make the law. You live the law. O ko ang fai ko kula fong Samoa, sa pa dia ko kula fong. I'm thinking back. Pele ole me ela le nga kau le mau ya makau ka fiu mai le so se yeke alo ia Samoa. Ina ia fa atuai. Pili e tolu. Au mai tua e toi ilo le lei. Lela koe oso met palang. Lela koe mai le paren. E sa we fai le fam singonga. La ngai fai mai tule e pa. Wa fesidi ngia kele le fam singonga le wa yenge. Just because or fai uma fam sino yena fai. E fai ingai meia ke fai. O solo fai mai ele a mia kong e ai nga uma fam singonga ya pai ba pai mala fai.
when you think about it. Come on, mate. What do you think? Ingi whamasingo ko lea ye, whamasingo ka whamasingo. Of course, I epi kanga ubao whamasingo ngi kang Samoa. But na tofir ko misio whamasingo nga tamali ia, ma tamawhanau ia lea tunu, ile whaatua tuanga, e a mio tonu la lato whamasingo nga. Lako whai unga uma, e ka ia kamalea. Ai la fo dingo la ko so ka ko o la le parent la sa u ala ko mai fo le nga parent ko ke fo QC ko kiki o ma aver se fe kupera. I'm just saying. Fe sasa I sort of fa pengi. There is so much that I wanted to share with you tonight. Ape wala fa erga. Alo fa ngolongo tuna na ile. Ile la ngale ar sunga tule e pa ne nei. Le sapo e mai official pa mi ala tunu. O fa ngolongo nei. O le tele yo fa le wale fa sala ni New Zealand ma TV ni New Zealand. Sa silingi ai ia le fionga de tomate filfilia tomate palmi filfilia Samoa. La fionga feme. Fatasi fo imaloia. Ala vanga fo fast le fionga tola papa. It was broadcast nationwide in New Zealand. All of the city ta telea lena tali mai. What now? Now le umal fatu tol fenga marofo. Pal mio manan kapeleta. What next? Awangalo le kyao. Angi kayao. Wa mo va go fenga malo fo mo palmi fo le vionga vie me ma minska ai fiala de kaio le son fuole o la cofisa ai o que fa singo o el poco fa ma fa singo e kula e la comorian se de a se fas se ko fa silo mo je ko ambio e fa ko ngafi fa pala un e kaio sulo la cofisa se ai o su kai o le il poco fa singo fa la fa singo Anyway, I found wala, and I honestly thought on Neil Tao, it don't know you la to officer, yeah, you know. Me masani, o ese le si vaenga. But, lo tiro to lang mulmudia to le panne. It's not gonna happen anytime soon. Le tu la ese male officer o le tunu. E watu le si fenga malo sa tu silima yai le to a tele o le atunu o le lano tau tirfa longa tone lai fa salunga mai o le tau anga ilal fenga malo fole we ni failol fisanga inga de no pe failo ai ya ma faisala tu tala what now ya o kilinga foi kule pa manang finga malo. They're not going to leave the office. Not anytime soon. So what's going to happen? Nobody knows. Polal mele la tupne. Pero minga yon to fo mta pul fam sinonga. Mata to fa tel tali il fam sinonga la to te fa mai sa fa uma. Ale wo man fa to to. Nel palabia. Just this afternoon somebody asked me, so Oiral palmio Samoa way. So who's the prime minister? Olo tadi ila one of the minister. It depends on who you ask. I have a city man ya chau le polne. Ala la sa kalarito. Oil palmio Samoa. Olo tat. Ole palmio tuai. Was the caretaker prime minister. Well, fatu tonga le fair enough. Leta to teria le tangile la ave peso le chula fono peso le favaya. That is the elected prime minister.
le sa whātauto I le songa fua. O ina le palmia tui. A fionga le sa whapito. Until the court say so, that the swearing in of the elected Prime Minister, Honorable Fiamena Naomi, is unlawful and unconstitutional. From now on, I am still going to address her as the Right Honorable Prime Minister of the independent state of Samoa. Does it have any power in my saying? I don't know. It's just me saying. Yeah, I said it. I'm allowed to say it. Tui, who do you think is the Prime Minister? That is the Prime Minister of Samoa. The Right Honorable Fiamena Naomi Mataafa. Period. Until the court says so. O le whātautonga nena whai so tu la whono ma so le whawai. Blah, 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 blah. So la ngela me la whai. I don't know. La whawhela ia kuile pa mara kapika. I don't know. O la me whai pa ta whai ingan paloka. Mo whai pe ofisa mo le lima whai aso po le lima masinga po le lima kausang. I don't know. Ia la leo ese. I don't know. Kaya lo pala mo gwing ose. Alam me le fa ngai le alula oi foi komsi ngolo. Sei vanga na wa toi yai sei si fa unga fa le fa machine fa mamalu inai le fa totonga le sa fa le song fo. O le tulanga la vala na. Le ole a yai. Now, ote manatu. O lea ua manino mai I lau whalongolongo mai, lau whasoa atu I le neia fiafi. Me la walena o whaatoa I le amatanga I le tātou whasoa. You know, a yele te me te whalongo mai lau whasoa E le whitau I le mela tātou ilo whenango. That's fine, that's fine, that's fine. Ya a whae te le fifia I o le alu kāsa, sau pousi le ama, no, that's your free will. But this is just me sharing with you my interpretation of what I saw on Monday and from what I read. The moment I told Melanie, talu mai lava le aso ngafua le na fa ngaso le fa totonga. Now, o lo o iai lo fa mo nga ile aso ata o se taimi tala feunga ata I've yet to speak with Nerfionga ile lo sungal palitele. Ina ia fio me so swani mai isi au facility wa manu ma le atapena. E tari mai ai sana ia tilo I famsilonga ma pilia wa matela matanein na fanga solo. So I'm hoping, fingers crossed, I will let you know that I confirm umai le pone ma sungal palitele. Ia malamato foi au finga runga karsi o kai leo e pusfunga fa se nga ka semia. And then we might come back to you live tomorrow, 12 o'clock in the afternoon, like we did on Monday. But I've yet to confirm that. Once you confirm, remember, rock ka status, fai pede ai, se tato felo inga sunga pali. If CD mta pui away ni, a pili wata pena nei, ile taimi nei. A wo manatu, e tawalunga tuai ia le tato porkalame whapitoa, ile nei fia filo tato watanu. Ma lo taletanu lava sa mawhaiu na whaamani nei matali ai ni au fisili. Masa o foi whanunumi, malao foi whanunumi, I lata tiro atu le mea na tupu I le asonga fua. Ma ua manino ai, ia le nefu le sa e ia, ma le po le numi le sa i re ripine o e mao. I le mea le sa e sin sila I mo tiro jia I le asonga fua le sa uninga le na iai. So, tai hao, e ono tupu foi nisi mea matau tia. Tai hao, o tai hao, e ono tutupu foi nisi mea sa tato manatu o le ale tupu.
anything and everything is possible, and it can happen from now on until we've gone past le vesi ngi di mea. Ya la oka so la mi le fingi ka ko mea. Tala la a fa li va di so kele ai so. Bye. Mali pu vai di mere wai. Kele me o leo se kupe. Fiwe ai sai mingi la makai kau le mingi lu ai so ngi me sai mingi. Oi. Amania tu las fa na o se wo. O le tina ya Lucila tau fiafi. Lucila ya happy 21. Manuel was fa now. Ya mas fa na o to lo fa na tu ne le so. Manuel tele fa na tu no to was fa now. Se o de la ta yao. E tau no fa mautino atu ma confirm e umono ulongo tu leo le tato audience. I le tato live le tato sumana dua. Pe tau nu upele ai si tau fa me no mo si matau pia. I le na ta yao. Ya. E wala vanga story la li piki fa koru le upo kas. Ia manuia tele le tato tunu ne fiafi a fai ol naiwa o mai po isale na vaenga le rangi manuia o finga malolonga ni po. Ia a fai ol na wow le to pitonu ia manuia o masawaku masau mai ile nei aso se ule la sota au o tu ile nei Samoa o te alofa tele moe ia manuia tele fa so sa Samoa nei fiafi ia fa so foi. God bless.